Hello friends, so welcome back to another video. Iten 29 schedule chule me call list ilo ki delete sa ilo aya itila do dam chu kan say din ama sa comment so a chu ka vet na le thot chi question in hin ha bol na hi je chun video hi kan sem hin ape na chu update ki bol thelo je chu thuboi je a chu ki update thailo hi je chun tua ka hin sem abula ko na zone again hin vet pe di non kan tem ve okay ki pan masan ka min chu le bo nga hin ki pan ka video ho abula ko na zone again nin vet page ki pa thu ken se na channel a tha ne lo lung se tan like share subscribe nin bol pe di no ken tem ve direct live a ken pe din screen a hi ama se pe na hoya che du ham ti le message normal message box ai lu du na normal message box ai lu chai tan ep bol du ham ti le chahi chat start chat na hi chu che du na atha chat tha a che du chahi ep number a message i thot du ham ti chu khat me hin sim zo se hi akibangin hi wa chun a code number kibang poina la do ding dan akiba lo je chun tu a hi ep pa bol di ham tele airtel sim ho a dinga na ep number a me di ham tele 121 a hi i thot di na chai okay me cha tin ta hi ep na thot di ham chu itele na head di khat ep sim tu a ep sim ma chu ep sim call details hello call log chu na la do num ham na chu chi si ma bo chu message na thot example cha hi ep should do ham tile EPREBILL should do jo ten space pe do abona capital a should do hena itena hoi sapa a chu call details la do num ham example January February March April May June July August hoi pa chu la do num ham na example July ga la do te JULY July ten chi jo ten ep bol han space chai na email na pe de na aji chu na email a hong di hi chen na email a na ji ding ta na ji cha ten le ep na bol ham tele na send de na send jo ten message would like to send a message to 121 kiti an cha hi send na me cha ten chom khat na nga de na nga ding na nga jo ten ep hoya hong tham ti le na email a hong de na cha hi chi message khat hong den cha hi chi important hi e bill for the number na bin pe ding for the month of July 2023 has been sent to your email ID Barzol say that out your e-bill password cha hi a code ma na chi code hin ki het nga example a chi ja hin a code hin by hat nga ai lo lan na ve ten na ga ki su the na 6952 so hoya na ve du ham ti le na email ana che du chai email ga lu le han chai hunga hen e-bill ki ta hunga hen na chai ga vela prepaid bill for your number the number in case for the month of July 2023 ki hen the airtel number bill July 2023 ki some important point airtel bill is protected by the unique password which is sent to your mobile che them hai nga na ta noen che la chun cha hi pdf file khat man pdf in na mi ading ki download de na chom khat ki download di download jo ten te ai hung de cha ep hin hon this file is protected file ki protect ngai na phat cha ki protect mi in itham mo amo a use itham mi a ga mo la a ga ve the hi poina hi je chun phat cha protect ball he company telecom company hen cha ep ball ham ti le zo a password tu na mi ngai na ep hung ham chu message na chu na vet ding nami chai ten le open nami adna open nami ten chi call details na de al naga zoom the na koi nin phone ham itinya ama sa pe na he ga ki sei le your details na min ke sun ding na alo ama min chu ke sun ding ama phone na bolan ama min ke sun ding invoice number mobile number month tia ke sin tin tel ama sa pe na recharge recharge na bolam chong chu ke sun na lai de na details phacha pe your itemized statement number one serial number mintin
serial number mi izani ni khanam na chizo tengla chun ipiham tel date umin time yong mena te phone number hong umin tenle minute izani ke hom ti hong chu umin tenle amount ti yong mena ta tama tame July la koi koi ei hom ke poina ti a hong so ke da ti chu hin chi hi mo lik su lik thei ei poina in education purpose na ki sem hi ai je chen aphalo langa mangpo tin aphalanga ki ven na ding ei lo le important thil imam khat bol na dinga bo man ding ka tem ka ki pa na bula kuna zone ke nin vet pe jeng ki pa thu ka channel la tha ne lu se tan like share subscribe nim bol pe ding na ken tem sanga apha ei lo le midanga iti bol lam ti on chu ka hin sei pe ding subscribe na bol wa le na mu de lo de han na vet the de lo de hi nin subscribe pe ding no ken tem ve ka ki pa